Ki bor pulit ke East Khas Hills kilayok ban kemno ya saungut ki nong tu ki badai ki nong nya bat nong but trok halor ka jing persyang ban syukor ya ki pulit halor ka kambam man jongki ban dia tu ya ki narot ki basyong dor hadu kumba shipho lak tingka. Na kaliang USP ka East Khas Hills uba Sylvester nong tinger lingba ukurwo ulaong bakini ki sangut ki brio ki blasya kemno ki dei ki blatip kerteng kum udai bor mi mukim saupo Robert Shadap Arpusan ubabiang bor Meliam Laipupra bat ushop star beljana Laipusan snamerta. Uni uhe pulit upentip bahaga kendai terik menta ubnai ki pulit kilayuk pediang ya ke ejahar na udai bor mi mukim bat u Robert Shadap ki bala pentip bahaga pra terik menta ubnai kat ba katrak kat arsyaka jongki kabadan ya u number NL01K 6051 kabakit narot kadang yeng hasurak mauring keneng bypass kiladon sangut ki beriu ki bamla ban itu ki barak da ki wait ki balawan rong jebor hapo katrak ka jongki ha kapor kumba prasan po menmiet ha kaba kilapatan jebor yaki ha kawe ke kali all to 800 kabam dan satya ya registration number. Ula ong ba kini ki arngut ki beriu haringkat uwepat unongnya jong katrak kila syabat barok shimit bat hadin bala pelat no yaki tat ha ka step kendai trik menta ubnai hapen ursla. Henry na kaliang uhe pulit ulaong baha ka jingto okit ki pulit kila lapan ban ba udai bor mi mukim bat u Robert Shadam kila yasuk but lupa ban penhiar ya kini narot ha pemura bat hadin kani kila penkit pat ha kawe katrak badan ya u number ML05T 3858. Hadin ka jingto okit bnia ki pulit kila yok kurup no ya kini kinar na lat kerhong bat jongsha ha ka babaro kini kinarot balayuk kurup kidan hadu kumba khat pra point santon bat ki basyong dor hapdeng kendai point san lak hadu shipho lak tingka. Kumju ki pulit kila lapdien ru ya katrak khat arsyaka kabadan ya registration number NL01K 6051 ya kabala pentip bakalaja na kasnong Mukla West Giant Hills katba ya katrak kabadan ya u number ML05T 3858 bala pendan kam na kabenta kan ikakam beman layok kurup na hinyo mer banyun upper Shillong. Ha kabayadai bat kanika jingjia na kaliang kipulit kila register case hapo Mauring Keneng Police Station hapo ki kendon 3094/1372 jong ka BNS bat ka jingto okit persya ya kini kisangut kelayat syakman.